Morena a belilona. Ho balwa ya fankgedi e halalelang e ngotsweng ke Johannese. Ke Johannese kgaolo ke a borobong. Temana ke a pele ho isa ka 41. Ha Jesu a feta, a bona ya tswetsweng e le sefofu. Barutuwa ba hae ba mmotsa ba re, Rabi, ya entseng sebeki mang? Ke ena kapo ke batswadi ba hae, ha e le mo a tswetswe e le sefofu. Jesu a araba a re, ha se ena ya tswetsweng sebeng, le ha e le batswadi ba hae, empa e le hore mesebetsi ya Modimo e bonahale ho ena. E ka kgona re etse mesebetsi ya nthomileng e santsane e le motshehare. Bosiu bo a tla, bo ka bona ho seng ya tlatlang ho sebetsa. Ha ke le lefatsheng, ke lesedi la lefatshe. Ha a buile tsena, a tshwela fatshe, a duba seretse ka mathe, a tlotsa mahlo a sefofu ka ona, me a re ho sona, iya o iphotle letsheng la silwa me. Ke hore moromoa saya sa ipotla sa khutla sibona. Jwale ba isane le sona, ba se boneng pele e le mokopi ba re, na ha se yena ya neng a dutse fatshe a kopa. Ba bang ba re ke ena, ba bang ba re tjhe, empa a tshwana le ena. Ena a re ka nnete ke ena. Jwale ba re ho ena, mahlo a hao a tutubolotswihile jwang? Yena a araba a re, motho ya bitswang Jesu o ile a duba seretse, a tlotsa mahlo a ka a re ho nna, iya silwa me, o iphotle. Kaya ka iphotla me ka bona. Ba re ho ena, o ka e a re ha ke tsebe. Ba isa ya neng a fofetse
ho bafarisi. Letsatsing leo Jesu a tutuboletseng ya sa boneng mahlo, e ne e le Sabata. Bafarisi ba motsa hape ba re ho yena, na o tutubolotswe jwang? A re ho bona, o ile a tlotsa mahlo a ka seretse, ka iphotla mme ka bona. Bafarisi ba bang ba re ho ena, motho ha a tswetswe ho Modimo, hobane o etsa sebe, hobane ha a boloke Sabata. Ba bang ba re, motho wa mo etsa dibi, a ka tseba ho etsa mehlolo e jwalo jwang. Karohano ya eba teng hara bona. Ba boela ba re ho sefofu, wena o re nka ena. Ha e le moo a o tutubolotse mahlo. Sefofu sa re, ke moprofeta. Bajudi ha ba ka ba dumela hore o ne a tswetswe e le sefofu. Ba ile ba bitswa batswadi ba hae, mme ba ba botsa ba re, na eo ke mora lona ya o le reng o tswetswe e le sefofu, jwale o bona jwang? Batswadi ba hae ba araba ba re, re tseba hore enwa ke mora rona, le hore o tswetswe e le sefofu, empa ha re tsebe hore na o bona jwang, le hore na ya mo tutubolotseng mahlo ke mang. Batswadi ba hae ba ile ba re, motseng o se a le moholo o tla ipuwelela. Batswadi ba hae ba ile ba bolela sena ka ho tshaba Bajudi, hobane Bajudi ba ne ba se ba sa dumele hore motho enwa ke Kriste. Ke ka lebaka lena batswadi ba hae ba ileng ba re, o se a le moholo motseng. Motho ya neng a foufetse a bitswa ke Bafarisi kgetlo la bobedi, mme ba re ho ena, bua nnete ya Modimo, re tseba hore motho enwa ke mo etsa dibi. Araba a re, ha ke tsebe hore ke mo etsa dibi, ke tseba montho e le nngwe fela, e leng hore ke ne ke le sefofu, jwale ke ya bona. Ya ba re ho ena, o ile a etsang ho wena? O ile a o tutubolla mahlo jwang?
Aba araba are ke se ke le boleletse mehali ya ka la mmamela le rata ho utlwa hape ka lebaka la na le lona le rata ho fetoha barutuwa ba hae ba mo hlapa o labari ke wena morutuwa wa hae rona re barutuwa ba Moshe re tseba hore Modimo o ile a bua le Moshe empa enwa ha re tsebe hore na o tswa kae motho ye o aba araba are ke taba e makatsang ha le sa tsebe hore na o tswa kae empa a ntutubollotse mahlo re a tseba hore Modimo ha a utlwe ba etsa dibe empa ha motho a tshaba Modimo a etsa thato ya hae Modimo o wa mo utlwa ha o isoka ho utlwahala le ka mohla o le mong hore motho o kile a tutubolla mahlo a tswetswe e le sefofu ha motho enwa a ne a sa tswe ho Modimo o ne a keke a etsa letho ba re ho ena o tswaletswe sebeng mme ke nnete hore o mo etsa debe ke tletse ya ba morena o re ke tletse mona ho tlisa lesedi lefatsheng mme ba boneng ba tla foufala ba Farisi ba bang ba tla ho yena mme ba re ho ena na le rona re foufetse Jesu a re ho bona ha le ne le foufetse le ka be le sena sebe empa jwale le re le a bona ke hona sebe sa lona ha se hlakohe amohelang evangeli ya Kriste mopholosi